Ladies and gentlemen, please welcome contestant number 5.
labang so round like a traditional round. Laban traditional round la pucot kali labang so round along si. Labang so second Miss Nilip Surihini rank ko rapo labang so title. Kumada bang pitong coba long pon pone labang so round pensi ingbai podik po. Lasi judge tum sila melang litum sila mel puci di decide bom mana jingbai. Like a Miss Samprita Rampi, alangling Miss Nilip, second Miss Kachengsi, ang deng mate first Miss Nilip Jonal Krabiat Festival 2019 ang hut alangli kachapalong do na bang piapan nila dak theng song long bang jipan si tuning riklo. Festival Surihini ra inquirasyon ke ho ke bahay na bang pino nasi katu kami nasi ke theben charde big hotha Festival Surihini ra inquira pholong judges atuma mate kang krung kang site ma phan se tami ladak theng song long wangjia phan si chuning riklo Up 2022. Next, we have Miss Cleared Up Dog BP, a renowned actress from Caribbean Long. Itibang bong do tulang gotom tirang matitong GT ile timang bong do salang li kacini kang tunga ma hang pinang mante komada bang PC second Miss Nilip Jonal Krabiat Festival Surihini rank ko rapo komada bang pilone chini ma Tangte subtitle holder pele tu bang pangcheng polonang best costume goes to Chinima labang Chris yang bong pen komad la Chinima put your hands together for Ruplin ATP Contestant number 11, best costume, alang lazy to balong polo. Alang li hello Ruplaning TV, alang li Betsy, best costume, subtitle to balong polo. Katu kami nasi ke TV charde big hutha. Alang li hello Ruplaning TV best costume. Thank you so much. Next, Nona Bangki best work madakit dam kilang midnight. Chinima best work goes to
Thank you so much. Labentulan. Best personality. Kung madabang pitang si Palong Kono ni nalitong jining ma. Best personality goes to Rolly Kilikpi. Donadong alangli hello Rolly Kilikpi alangli si best personality subtitle si Balong Poniklo. Thank you so much. Second runners up. Kung madabang pitang sa Balong Pono ni. Hari pitlo nang ma. Tante. Presenting you contestant number 1. Alang litum henlot judges pinilabang so second Miss Nilip 2025 along alang litum si kang krung kang sai mate judges atu miklo kacheng si alang li leke Miss cleared up tisopi alang li ken nong nam chithang klong actress iklo lapen adun putolang alang li ke urmilin tok pipi alang li ke Miss Carbiang long second runners up 2022 a title holder iklo alang li si halabang swaningkan Miss Carbiang long second runners up chipalang do na bang pulo abang pilo
Lapen adun tu dolang alang li ke Mr. Malong Timong alang li sila bangso Miss Second Miss Nilip 2025 along sponsored alang li hin pensi sponsored pon lo. Lang din no na bangke pualang li Mr. Malong Timong alang li hin pensi lamthe bangke nang arjupanik po. Kado kawe tame pamupen mentu si ke haji kumba si ke haji ma busi chohong prong lodi macha hawe nang to ase themen buda neli lasa apon lom ke chuning aji ke wa fc nili ka chicha konalo punute panjan haradang nili chicha kangwa je morning asing kana bangke Nilip sitame nili bangso Miss Nilip pu bangso aso ko pen bon chubo bulono second time lo kidam tang ya ki hai barabas ke ling se kicheng bolo bo nona duntuni tum pining dan cheng bolo asi pinong we final running we nili tum ka chupapon alhi sapo bangso tiso chukila nang le standard kon charlie standard non ke BA first semester kona college na Debras Roy Kolakhat kolakati nang le lason tha kona ne aprang ke chupati lason dulu mana oho abi pen lang non se first time kona ne nang le charlie lason dulu ma ke Charlie ke aja thawe mobile pen ke Charlie mobile no YouTube no sikilang si ke charlie di nang le practice ma ani siang kon kan bata kan practice nang practice ke full half in a day and nili the college ta do bom na competition na nang le rong sido ma hoda hostel sido nang le pini labang so winner ke long ke sak nang hin ban pi lo puji nang le ningar lo ning arong tik lo la pen ke long pot la pen ni pai ni po tum khana ke support join ni ti tum support join ni ni pini ani kala pan ni tum bang long lo nang nang le kona ne charlie tang do mal son ja kidam tang long on dan masuk ke nang le non la bangso winner long nun lok pen ke banang le khai don net pengen nang le ningar lo son no nang le men sitan ha nang le non gelong nun ang deng kan no chorolon